Gledalci, vrijeme je za Dnevnik, 19 sati i 30 minuta. Ovo su vijesti dana. Premijera potresnog filma Dara iz Jasenovca na RTRS-u izazvala snažne emocije. I ja i moja ćerka koja ima samo 11 godina zamislila se u tu ulogu i rekla: mama, ovo je strašno, ja ne bih mogla da preživim. Ekranizovati i stradanja u Drakuliću, Prebilovcima, Garavicama, Brodu na Drini, poručio Dodik. Ponovljeni izbori u Srebrenici i Doboju. Godina od početka pandemije virusa korona u Evropi. Đoković osvojio 9. trofej u Australiji. Milioni Srba plakali su sinoć gledajući premijeru filma Dara iz Jasenovca. Najviše iščekivan film o najvećem srpskom stratištu, koji je prikazan na RTRS-u, izazvao je snažne emocije svih koji su ga pogledali i dao novi zadatak – snimiti filmove o svim mjestima stradanja Srba. Nebrušeni glumački dijamant. Ovim riječima je reditelj filma Predrag Gaga Antonijević opisao 13-godišnju Biljanu Čekić, koja je između 1500 djece izabrana za glavnu ulogu u filmu Dara iz Jasenovca. Nakon što je pogledala premijeru filma na RTRS-u, Biljana kaže: nije očekivala da će biti toliko težak i emotivan. Nisam prisustvovala na snimanju svih scena, pa nisam očekivala da će film biti ovoliko težak. Za gledanje na mene je ostavio dosta emotivan utisak. Nekoliko puta sam i zaplakala. Najteža scena mi je bila na kraju filma kada dajem svog mlađeg brata Dijani Budisavljević, kada ga ona odvodi. Niko nas neće razdvojiti, sve kad ti se kune. Film je na građane širom Srpske ostavio duboko potresan utisak. Gledala sam i preplakala, jer mi je otac bio u ropstvu u Drugom svjetskom ratu. Cijeli rat je bio. Ja inače potičem s tih krajeva i Jasenovac kroz moju porodicu je baš prošao nezgodno. 7 do 10, što mrtvi, što ranjeni, tako dalje, je tu bilo. Čovjek nije mogao to da gleda, da tako kaže, mirne duše, kao svaki ostali istorijski događaj. Šta je možda istakao kao građan Republike Srpske da je do ovoga filma vjerovatno ranije trebalo doći, po mojoj procjeni, radi narednih naraštaja. Nadamo se da će da su i Dara i Budo na tom putu prema suncu stigli do slobode i u stvari to je i pouka i poruka onda ovoga filma. Pamtimo li dovoljno? 80 godina nakon... Slabo pamtimo. Ova moja generacija ne pamti, a ne ovi sadašnje generacije. Stvarno potresne i tužne su scene. Znači zaista nemam riječi. Reditelju filma svaka čast. Jako pohvalno od televizije Radio Republike Srpske što su odmah pružali mogućnost da gledalci to vide. Od početka do kraja preplakala sam ceo film. I ja i moja ćerka koja ima samo 11 godina zamislila se u tu ulogu i rekla: mama, ovo je strašno, ja ne bih mogla da preživim. U filmu Dara iz Jasenovca nema izmišljenih mjesta, događaja i aktera. Sve što je prikazano dokumentovano je kroz sudske procese, svjedočanstva i istorijske zapise. Reditelj Predrag Antonijević kaže da je ovo najveći profesionalni i životni izazov za njega i cijelu filmsku ekipu, jer su bili svjesni odgovornosti i očekivanja od prvog filma o Jasenovcu snimljenog nakon 76 godina. Jasenovac kao takav i ovaj film je samo podsjetnik u kojoj meri mi moramo da čuvamo naše jedinstvo po tim najvažnijim osnovnim pitanjima. U kući našoj razmirica uvek ima političkih neslaganja, ali mi moramo kao država i kao narod da povučemo crvenu liniju i da kažemo: ovo je naš zajednički imenitelj. Ispod ove linije ne sme niko da ide i niko ne treba da ide. Film Dara iz Jasenovca ostaće upamćen i prenosit će se na buduće generacije, što jeste bio cilj, izjavio je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je sam odrastao na pričama preživjelih iz Jasenovca. 500.000 ubijenih Srba ne može da stane jedan filmski iskaz, ali individualna patnja djece, ljudi koji tamo, mislim da je postignuto ovome filmu. Jasenovac je strašno gubilište za Srbe. To je jedino mjesto na svijetu gdje je bio poseban dječji logor.
Ona scena o tome kako bolesno djecu bacaju dole u podruma, onda bacaju gas da ih potruju, zaista mi nije dugo dala vremena da zaspim noćas. Antonijević ističe da je vrijeme da budu otvorene i teme o stradanju srpskog naroda u posljednjem ratu. Početkom ljeta počeće sa snimanjem serije o stradanju Srba u Oluji, koja je, kaže, nastavak egzodusa Srba od Jasenovca do danas. Na malim ekranima serija bi trebalo da bude prikazana krajem godine. Snimamo i, da kažem, nastavak u Oluji. Znači, Dara i Budo se sreću sad u Oluji 90. godina, jer hoćemo da kompletiramo taj egzodus srpskog naroda iz Hrvatske. To mora ta priča da se kompletno ispriča. Znači, to je reč o jednom, da kažem, vrlo planskom delovanju nekih snaga u Hrvatskoj i njima je to pošlo za rukom u ovom trenutku. Ali istorija se piše, istorija ne prestaje. Znači, vidjet ćemo šta će biti i kad će biti. Ovaj govor što ima u filmu Maks Luburić, to je njegov originalni govor. Da on jasno kaže, mene interesuje Hrvatska godine 2000. To je njegov originalni govor. Dodik poručuje da treba nastaviti snimati filmove o stradanju srpskog naroda kroz istoriju i da će to biti program Vlade Srpske. Mi moramo, dakle, da okupimo naše filmske radnike, da kroz filmski iskaz prikažemo i Drakulić i Garavice kod Bihaća, gdje je ubijeno 12.000 Srba, da prikažemo Brod na Drini gdje je ubijeno 6.500 Srba za 2 i nešto dana od ustaškog isto tako koljača Jure Francistića na tom prostoru, da Prebilovce moramo da film stavimo u kapacitet filma i mislim da ćemo to usvojiti kao jedan naš ne samo programski neki akt, nego da će to biti vladin program koji ćemo učiniti u narednih nekoliko godina da to upravo se odnosimo prema tomu. Dodik je zahvalio svima koji su učestvovali na projektu Dara iz Jasenovca, Republici Srpskoj, Srbiji, režiseru, glumcima, a pogotovo djeci iz podkozarskih sela koje su dala pečat filmu. Logore Jasenovac, Staru Gradišku i Jastrebarsko dobro je upamtio Jovo Šarović. U njima je kao dječak proveo 4 godine, a skoro 8 decenija poslije, kaže, konačno je dočekao da istina o Jasenovcu bude ispričana i u filmu. Po završetku prikazivanja na RTRS-u s Jovom Šarovićem razgovarala je naša ekipa. A sada vam kaže, bilo je svašta. Ovaj, jedan od rijetkih preživjelih svjedoka najsvirepijih zločina u ustaškim logorima smrti, poredivši sjećanja i scene iz filma, potvrđuje istorijske činjenice. Jest potpuno istina. Sve istina. Možda je malo ublažena, ali istina. Šta se radilo, šta je s djecom rađeno, kako su djeca lagano umirala. 1000 djece. U filmu su prikazani neki od mnogobrojnih svirepih načina ubijanja srpskog naroda, među kojima na 1000 djece. Postoji još mnogo stravičnih detalja kojih su gledaoci pošteđeni, ali dio strašne istine konačno je prikazan, kaže Jovo. Vidiš ti ovo? Jednom ustaše nije bio dobar. I dok gledajući film skriva emocije, Jovo se prisjeća događaja. Kaže, mnogo je još neispričanih priča iz ustaških logora smrti u kojima monstruoznost nije imala granice. Ovo je jedna veća otvoren prozor da se vidi kakva je bila prošlost. A ovakvih prošlosti ima mnogo. Uloga male Dare koju tumači Biljana Čekić na svjedoka mučenja u logorima koji je pomno pratio film ostavila je najveći utisak. Ona je tako vješto, istinito glumila. To nije bila gluma. Ona je samo iz sebe ispoljavila to što je govorila i što je rekla. I nakon toliko godina i emitovanog filma, Jovo Šarović na pitanje zašto masovna ubijanja pronalazi samo jedan odgovor. Zato što Srbi. Ništa što drugo. Istina o koncentracionim logorima prepričavana je kroz pokoljenja. O njoj su svjedočili pisani i materijalni dokazi. Sada, kada je i na filmskom platnu, možda konačno bude i prihvaćena.